Talafalava o talafou le Radio Samoa. Ai te mai peto se fulu fitu I lātou o maririu maisi o manunua I le oso wha inga tele a Lucia I lunga o Kiev I Ukraine ma no fuanga la latane le pōna pō e pēna whaamania mai le CNN e sui mai Ukraine. Wha mai wo o ne fōi maus wha inga I Moldova, wha pe fōi ma Romania, le wata ua wa whao ngā tuai drone sa maita wina le whao ngā momoe Lucia I nisi o poloketi sa whaatino ina se te miu sola. O ripatia le whale ngai no se whare mai le lau mua o Ukraine, o se a onga ma whale no nofo ai tangata, wha pe fōi ma whale te ualoa, ma o stasi leo I tuolo o whaasea aire to tele, o na ua whaatino lava ma le mautinoa o sa whainga, a ngai no fuanga o loo la lai tangata. Whairua sa tūranga le reire tari atu o Ukraine I os whainga taruai a Rusia, ma ta whanai I lalo nisi o missiles ma drones, pei taila wā tiri whaatatele ane a lato os whainga, ma whainga tā fōi o na tari atu o Ukraine. Sauno ai ma le ministara vai whafua Romania o Oana Toiu, o loo sira nei pa anga Europa a Ukraine, ini awala e lango ai, I rei tūtau le puipuinga I re ea, mo Ukraine. A mōri maunisi I Ukraine I le onga o a whianga o swainga I a Rusia I lunga o Kiev. I Pakistan, o le sa vema pare mio le tunu I le temi wasola o Imran Khan, le wari putia le CNN I le so sa I le whare pui pe tai wa ave atu nei I se mauta ngase mautong fitinga pe na whaamaria mai rana vanga whai. Whai roi ripoti rana pāti le PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf Party, na ave nātu kāne le whare mai I Islamabad, mai re mai loa pe mawhaina toi whafo iane le whare pui pe a mai au na tong fitinga, pe whatu maua I fo na tau fia le mauta ngase se ia mai a tong fitinga. O lo fina wane le malo o lalo a lato tu la fono o iei nei e tu ina tu pea tong fitinga whaafo mai I le whare pui e mwhai lawa fo na ave natu I le whare mai le malo pe amana mia. O le whaale tonu I lana wa ai le isi tu olo o a fiai a wa whai loa o whaasolo manuia. O kāno se tangata sa lau loa fo I le tālonga kirikiti sa ngai upu whai o malo mulimuriane ma whai a ngai iei se pālota le le whaatua ina le rua whelua whare pui ai le rua whelua tolu ina ua whaamau nia solu tū la whono I le tele o mata upu na au fiai. I Israelu, o fuafuanga le atunu o te talata ua fonga mo le fausia o no fuanga manifale I se vaenga tā ua o lo no foia e tangata I le West Bank, mo upu ia nei e nisi o malo te tele le rangi. Ta ua le BBC o se whamtaranga tu whaatasi tu inane mai atunu e pe o le UK, Farani, Siamani, Italia ma Kanata, wa una ia Israelu na ia tau fia ia fuafuanga I se temi vave. Mori putia o ia fuafuanga uma e solu tū la fono I lalo tū la fono whawa malo, ma o le mafuanga fo I rea sa wha umi ai o na tau fia ngā ruenga, ma fuafuanga I rei tūre I sa o Yerusalema. Whai mai atunu uia, o lo te te ia Israelu, o le whai o le fuafuanga, o le a whai titi ai pia lava maa wanoa o le two-state resolution. E manatu fo ia tunu nei, o le fuafuanga Israelu e le ngata ina mamau e se aisa no fofile mu, ale a whai titi ai fo I tūranga le rei o lo iei Israelu le sila whaavao malo. I se pepa o whaamtalanga mai malo au whaatasi, ua tā wai, o le E1 plan lea sa whaataatia, wāria e se whaamatau, Moses Tete o Palestina, mai le langolangoina lea tūranga. O le sōwari putia whaangata ai tau o fonga, mo le whai o nei ngā ruenga, o le aso spuruiwa leo o ke topa e pe o na tā wai le so, a o lumana iei ma le whai ngā pālota Israelu le aso ruaspufitu o le māsina lava lea. I Ausitaria wa mata nei se suenga, I le mata upu le vau vaalele lua le Qantas I le malai vaalele PCC-ni, I le amatanga le vai aso nei le olo fita waina, to I titi tu poisa whaalawila vea ofenga iei fo ia au unanga malu I tau. O whaeroa le Australian Transport Safety Bureau, le ATSB, o le mata upu au fiei vaalele lau pasese lua le malai vaalele I sini, I le aso lua le vansa nei. Whai mai ripoti na taunu wana le whai ngā malanga le Qantas fitu, mai le Gold Coast, maanga ia nei rei tu sisifo le runway, au le teimi fo I reo wasao ni eira vaalelo le Qantas A321, e tu wa e se atu mō me le pone, ma mai tau I nai reisi vaalelo lo oanga ia ne fo I le no fuanga tonu rea, ma tau fia I rua ma le waa.
pa mai ele iei se ramatianga le whetu ai o waalele, a o se mata upu ua whai ai le suenga, meise o na sa to i titi foi le au whai ngā ruenga sa iei le aso, ma afu ai le whatu ai. O whai roa la e 9 News, sa whaia ia trainings po a o onga i tonu le malai waalele i sini, ia alo fia i tu le mai o se whaale tonu i waalele, ma soi fua o pāsese o lo o wheawea iai. O sa nola pula le au nanga tau le soifua malaroina New Zealand o Dale Bramley i li pote le 9 News e whapea o matua iuna ia lava le au nanga e winga i le pepesi mahalose le flu le nei vai tau ma ua mai tau ina fo i le mawalunga lau whai o tangata ua tau fia i mo tangase i au kilani lava ia. Whai loa fo i le pisi tele le au nanga i le teminei e meisa fo i le Emergency Department. O le isi tūranga mai tau wina o le whai titi o le whai o whai ngā ruenga o le ma whai no whai ngā ruenga ni isi o no ua awhia fo i le flu o le influenza A, le to tele lo o awhiai, pa pe foi ma le RSV, ma le COVID se furuiva o lo o awhiai isi. Ta ue Bramley, e tele lu i tau e meise ono o le whatuai o lo iai, i le toe fausi e ino awards wha o popo i wharamai, e pe ona fola e le malo e fsoson ia i le tūranga o lo tūra i mai le teminei, e fōringa mai la o wharamai e pe o mero moa, weringi tone mo waikato, wato ama whai ona tatala la to awards wha o popo ia, i le tausanga fau. Tala nāna video sa moe le nei fo yaso, ia manu e tele lava le whai unga le vai yaso le mamaro le atunu ma le au wha fonga soifua.